biti April karoni ateli tan ani fula bewo be wala to jang bari jandim be dunna programme ni kono mba ñini la Fars Global executive members be bulu eko ate mela baake ledi Sadio be futala jang mo be yelo silo kam ka welcome you line up ali line of form ka ledi Sadio welcome la fita wala pour ali oke ni mo botaje na elfa balu min yalon ko inata kana mare ni be ngoto jambi sina nga dol futandal ma min yalon ko be mabe ni jambi folo wole mo honorable Seku Mbaloti atele mo political advisor to the president Alassane Bulola Fulanjamu wole mo honorable CDSK Njai deputy speaker of the National Assembly abe be woto jam Sabanjamu wole mo Keita FCD Memo deputy director of prison abe be woto jam bi niwo botaje me alfa bal karo kibar la modi jang Mengketa Bango President His Excellency the President of the Republic of the Gambia Alhaji Adama Kairo Baro Dumanemu Abotana all the way from Mankamakunda Kamabe Jam Golemu Alhaji Bulli Baro Niwo botaje me mola mabeo kibar lani Mengketa Kafoji na Chief Advisor Lamin Mondo Jata Niwo botaje me molula mabe ofana fulani Mengketa Honorable Minister of Environment Rohi John Manjan abe Kafo Jam Niwo botaje me PA Musaba abe bewoto jang mi yalon ko wati atlebe presa mo para ka mba koy abe bewoto jang ni mo botoje be mola ma be o folale jang Mengketa national campaign manager ti MPP Honorable Lamin Cham abe bewoto jang ni mo botoje be mola ma be o folale jang Mengketa Honorable Tamsir An Alassane Bulola Niwo botaje Her Excellency Madame Sadio Baro Banding ikafu peye ko dado jawo abe bewoto jam Niwo botaje be mola mabe o forale jang Mengketa Deputy Political Advisor Ikafai Honorable Du Sano Niwo botaje bawo nyimu Gambia la be wonati nga kibaru sotoko Lady Councilor mi botanam fo wulli is abe nyimbe woto jang Ikafai ko Jenaba Sow botanam woni wi fo wulli is anatale kana mabe nyimbe woni pe jampi badi Gambia kolu jarol men yalon ko nga wolle kere ali jang inyanta sumunna modi wole mo jali prince biateti Mengketa na Gambia la jadi ngara dimati Mengketa Alhaji Jaliba Kuyateti ya fonye jam fana ko aja koba balo be jam be yalo ko aja Sadio balo la elifale mati apana be woni be jam ko kamala badi Gambia ngulu badi bangulu kelo elifale be siri
musu kafol be siri aja sadio dimulu ibejan ala fans club wala executive members on wolle be lorin te kapat biro ke elifa musu ni naka welcome ala nyato kaya koto nene trawale memu kafola president ani ala haji sidi dem mekata kafonyi famati ani awaba mekata kafonyi famati bani Gambia kono bi aja sadio baro fans club launching woni bendi jam bi kafonyi na aim and objective nin siyo keta binaw fola moli en ne munati na kafonyi famo ya londi kafonyi na tamandir nyan ani kafonyi na lom kawon ala hamon na ala mira nan kolu lewol fana be bola modi nyotole bani Gambia kolu aja sadio baro fans club ala executive ñi kabrin Gambia len fo diaspora modu be yalon ko yibe Gambia banko ñi kanja wolle be lorin te bari na modu fona so le mi yalon ko wolle be diaspora modu e fistel kan ka fo ñi kono wol fona be jede imanna no nyawonya bari ni be jomoy kande ka fo ñi na koto woto mbe welcome de la Her Excellency Madame Sadio Barola ning anata afutata wato men na wotumo sina kafonyi famola lonkamo fo modiye isalon mune muyla kumandiro nyinna daliloti ko kamala be mol be bakon na ke tintu ke nimbara alfal mediano ko bodanan bla jawto ko mabeja cabinet minister permanent secretary director and politicianol na lady council mediano ko mabeta pe fans no ko be dawoda aja sadio dimol be dawoda jalol men fana be jam ni be kon na ke tintu kanyala won fana na tole ka mabe jam na ko sa sol media lon ko wolle be jam be ko na ki tintu ki ni barake dey ba fulade ko alkana ta dulado dolna tolle mu jadim fani kew bile mu ka foni na ranjinti bile mu 12 April 2025 thank you so much. Really explosive. Sayoten fulbe TV,
assalamu alaikum Fulbe TV haalde men ngani ko milen ngarani on do e wasu en kawdo e musidɓe men goɓe ngannanta wawɓe seedu ala ko matta nanguɗen ɗon nangen ɗon tan Fulbe kala jiɗɗo Fula 2025 culamɗo joma pulɗo kala wonenen Dawda Yok kanko kono hakkude hakkude pullo e seedu e dow ɗum ɗo kadi ko natti kam mini tuude monde kala ko woni ɗo jarama tigi golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten mini tuude monde kala ko woni ɗo mi salmini min Ousmane Ba eyyi on jarama jef min calmini ɗo pullo wawi wonde aduna he biyo mbimi he mbimami fof min calmini onon Mbalo banna Hori mbalo Bismillah mada Mahadila mada Wallahi Mbalo Ai wani pombe balo bana balo sina yina balo Walai mama tumbalo ha 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 nene woni MPP koi nene tarawale koi
APP sanani MPP ko nene tarawalle sanani sado maro baro ko APP sanani nene ko APP mayo nene yang ko min di bisibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dulu lupa punya ring batu aku tadi
Mari Kausu Baro. Kausu Baro. Kausu Umay Busika, Almay Bodi Kausu, please. Thank you. Apalagi bagi Kausu Baro. Bagi Gambia Kodu, Elfal Mini Alon Kodu di Syria. Kapola Fresamoni Toyala. Ani Kapola Advisor Toyala. Kapola Elfal Toyala. Begiya Turkela. Luntam punya Mon Mini Alon Kodu. Ibodana Bambu Untadina Tukam. Kana kamabe nyimbe mo nyimbe jambi wo kamala folo be minke la wole ko tamandi be nyaala please kapola second vice president wole mo kadi dibat kapola secretary general wole mo Mohammed Chambi kapola treasurer wole mo Mohammed K Mbalo Kapola organizing secretary oleh Rahmatullahi Sow. Kapola deputy organizing secretary oleh Malan Dimbalo. Kapola auditor oleh Mariam Songkodi. Kapola advisor committee Lasana Conte. Kapola Media and Communication Abdullahi Mbalo.
Kafola member of organizing committee Sona Kurubali. Kafo na diaspora be wole Musamba Kurubali. Kafola organizing committee member wole Kadi Boja. Kafola female youth be wole Seni Jabili. Kafola advisor do Musola Karola wole Mama Suare. Kafola advisor wole Muhammad Mbalo. Kafola advisor do wole Ba Council Baro. Kafola the other advisor in diaspora wole Sirif Mbalo. Kafoni Bama wole Da Awa Ba. Kafola Piaro wole Munte Piaro Sawadi. Deputy Piaro wole Binta Badi. Kafo Fama wole Alhaji Sidi Dem. Kafola Chief Advisor wole Chief of Brigama Non Alhaji Lamin Mondo Jada. Nyere mu del falti media longo Aja Sadio Baro Fan Club nyurde be marangal. Na lunta wal media longo bi inata jang. Foro wole mu President wala advisor di politiko la Karola wole mu Honorable Seku Mbalo. Na special guest wala na VIP guest do wole mu Honorable CSK Jai Deputy Speaker of the House. Ani Keita M. Sedi wole mu Deputy Director of Prison. Ni ko je Chief Mondo Yada ade fona na special guest wala kono andum na minister mi yalo ko atilbe marani dandangol ni al hawal la kenya la meketa rohi jon manjanti magere ni ko daje na alifa ba meketa banko president do mati meketa alhaji bulli baro ni ko daje president la personal assistant Musa Ba abe be mo jam New Bodaje National People's Party la National Campaign Manager Honorable Lamin Cham Abiyamuja. New Bodaje be modo be ngatita la wala mo Honorable Tafsir An Abiyamuja. New Bodaje Aja Sajo Baro Banding Ikafume Yeko Dano Jabu Abiyamuja. New Bodaje Jenaba Sow, Dedi Council le mi alon ko abotanan Olivier Wulmi is kanama be ni bewoto abeja. Ni o botaje wolemo Deputy Political Advisor Honorable Du Salum abewoto ja. Ni o botaje mbe nami kandilalla ye kala mutati fana ko Honorable Basir Ndaw abe be wato janne Gouverneur Ousmane Bojang West Coast Region afana be wato janne ay kila ki janne mi yalo kamarina kam abe ato yala janne Maimuna Sanyang atele mun na deputy treasurer Maimuna Sanyang ni mon nyaay Maimuna Sanyang Amidabo wan Brikama not la women mobilizer ikafuna be wato janne Amidabo wan ni wo ko daje meyen beddi jambi wala mu kayra demot ya gouverneur central bank boisini ay mo ki na jambi ya lo kana to mabe ato ya la jam o fona be woto jande oto meyen beddi jambi kayro meyen beddi wala mu jumati Wonemu Her Excellency, the Second Lady of the Republic of the Gambia, Ajaratu Sajo Mbalo Baro. Okay. Neo Bodaji, Ningaji Murbe Kono. Kono Pa Kumfala Jumalala. Wole mu
His Excellency, the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, Secretary General and Party Leader of the National People's Party, NPP, Alhaji Adama Kairo Barrow, who also as the Chairman of OIC, Bakonona, Katetu, Kanibara, Kajay, Bafolamu Beko, Aja Sadio Malo Barrow, first Loplan #1 funds, wala mu Banko President of the Excellency President Adama Barrow. Atele Buddha Yelenye, ko first Lopo Nyinga Lodge, wale atina kabiri ngamo yamaro soto nga bunda soto wale na du jambi pour ka farce ko nyi lodge woto kafo nyi be ko yala na kon don dirobe banko president way anala cabinet minister mo lo be men yalo ko be banko nyi kan jambi bal be kon non ka tembu ka ni mara ka dey be do jali prince ko yabe wala mo na ges artiste so mi yalo ko ngatele kere kere ko nyaato ko mandi jang ani jali ko to ko yalo ko wol fana na tole kana mabe jang baba mal gambia baba mal be ni ngamo ko jande jali manta kuyabe ngafana ko mandi ni bewo to jalle jali musa susu ngafana ko mandi ni bewo to jalle jali pulo susu na ngafana mandi ni bewo to jalle yem kala mo tan la ko banko president abari muso be jalle ajaratu korka baro ikafana be bewo to jalle ya itati ko honorable Sidi SK Ndiaye ko ajaratu kon kabaro abeni be woto jalle karanta jabi ya itati na kabe be woto jalle ala su wolola BS Samate be jalle binta Samate abeni be woto jalle ala su wolola abital mi yalon ko Musa Drame ala musole mu abeni be woto janne ala sulola terno baba si afana be be woto janne ni be na kana mage ni lungu nyaari woto jang ne be konto me be bisulay ni lungu nyaari woto be baro ko tam la kafona molu be janne aja sade walu baro adi molu mi yalon ko wole mu beso so jolla campaign committee men ya mu tabati ko fona be be woto janne be bisulay la ni be woni to jang ba fula jale bi ñu ko e mo sundi wadu programme ni di ko do wala ko ba ko 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 ni wala ti da tabiri ki fa yelu nek ko e te ni da ko le le ma ni du lo tay sa fa ko li ka bi le ma ta ko wala ja ma ye ku do bi ka ta ku li ku do sa do ba le ku do mi na wala ku le ana ko su di mo lo bi kampanye awata ko ko kampanye ay mendu da wana kuna ko sa ko ko amanya bijan sama na ba mo na bi ko 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 na ba lai na par ko ni ke na or sa ba ba de kara fari
Alors. Ok, ça y est, mais là, on est bien. Fans club ni la presa ukumandila meketa nene trawale ni analu tamu disibulai nene trawale nene trawale ala subrova nene trawale subrova Honorable Sebu Balo, Laki Balo Suryako, Aja Sajo, Kuno Mabe, Bang, Anara Diri Gisu Nata, Ko Ilata Aja Sajo. So, yeah, so Commission Ila Ulfir Sirida, Ko Aja Sajo, Kuno Mabe. Thank you. Allo. Ntol dammangol ka ñodon to kodola
ka box kan. Secondly, nga garden soto nga palaso soto mbina garden o kela je so garden o mba kela ni nga wo fananke mbe Gambia di ngol letala wo garden o to ka garden o ni penke ka doku ni mole men soto je ndam mangol ani musol nga nyoma ko yala ledi sajo mbalo Gambia di ngol ya kanule ima kanu fenkama ya yelole kanu ando aman fendi mola ndey satina fo ya kanu bari hadama dingo ale me women ke bala mota bondi nola ala le ninke sajo fanam bala mota bondi nola nte biri ya jim fans club sos ina tayya ikonye ko nene iko enam ikonye ko nga fans club ole yele le sajo mbale iko ikonye ko ala baraka biri bota je ngale di sajo kol akonye ko mfanan kontanta ko la bate because mayen sewo bi hada madimo nie dimo soto fa barkata fo moli ya ye lafitala ya mutabati wala ta ya foye kontana ko la ya gayol sembentu ya ndedum Gambia dingol ndeman fen soto ndenen fo la Gambia dingol fenten fo kontano katu munen sajo mum famole ti yelo lem koto male awulu bari Gambia dingol la fomin ke sajo la ala ya lo mbim kumbota bi nga Gambia dingol je nga sajo ya dida wallahi razim kumbota mbemo
kabiri ko la ko kato all the region le part flow ni tato la jele bari na aite bro lafta mo kilin na kata ko fola de jam mekata Muhammad Balo atele mu ko founding father of this Aja Sadio Balo baro part flow ay kata ko bale ke je mi yalon ko ala nafulo ni jele ka je ko ni kafo ni sinono ay baraka ando ala de maro to kabira mu taw wala anata mo sosole mo kendo le yalon ko kafuta male pour ka je ko kanyi kafo ni don ni ka amuta ka bambali o kamala nyin kafo ni ala long amu menti wala mu nyiti ko ka modu ke kidinti banko nyin kan fula jamu menti wala mu musol da sembe tu yala karola sabanya wala mu politiko na fannata nyin kafo lota President Adam Barrow National Development banko nyin kan kawo compliment ani fana katara lori party la agenda même National People's Party the NPP to compliment the effort and the achievement of the National People's Party kafo nyi belori wala fana kamma o kamala kafo nyi ninyi loncin botala banko nyi kuntani nano bekan nga kanidiro sosole ko ilafta nala la nunyi bengo nyin to jang bari nata ko ene ko ni lon tin potala regional abe ka fola executive ni sotola mo kamala be mengira say be ka fo famala kumandira ala haji sidi dem ayna ani modi nyoko do mandi ala haji sidi dem no sa salmini be ayewtile ma wala ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما فرموا بي السلام عليكم ورحمة الله ما بانكو مول بي كنتونا من بلوري جان ما كنتون ديرو فلولا من فملا ولم هنريبور سيكو بالو mbe kontonna baake mbe tentula mbe jayla yamari kendol la minu ka boyla karola mbe honorable Sidi Ndiaye kontonna mbe fongo kontonna ñim programme wala bi mimmu alaaji Buli Baroti mba kontonna baake mba fulaye min baraka wona mbiri manka na ma be ñimbe goto jang mbe namu kendo kontonna mimmu madame Talti Abidjan mba kontonna mbe korka baronyol be kontonna momo mbe hayteblo to be kontonna mbe fam slow kontonna baake min wulita kallo kanyim programme o dada ka fonye ko idol ye Sadio Mbalo Baro le kan wono aja Sadio Mbalo Baro janim be kontonna mbe la fam slow le fono kontonna nye tentu nye jay usafa al-nimbar kan ale Sadio Mbalo Baro kanule almaje dolnene majo dodo naman ke natalo to waran teleto ni aje almaje la woto bila aliaje o ka kan wo kan almaje mbalten tula wala mba fulale alimbara woto aja Sadio Mbalo Baro be kontonna be ko wa kontonna nala delegation o min be ko nan tujere kana jam mba fulal be ko al bismillah be kontonniro tambindila nambusol minu bodana fo nyamina kerkatim suruan nambadin suwal minu bije idi la delegation bale bijang muskema nyim bijang ben wulta MPP patrioto dawda ngaw muskema jelandu nga suste mol kono mba fulayle bismillah fi ya fi mom tay ya fi mom suma wokola sinana yitan niroke monna mune ya sabu nyim fam stroko lot fam suwako lote ñimme kan ka musol sembentuya ka president Adama Barrow sembentuya ala MPP patiyo etano ñaatu ñaani kaadi ko niamo suto yirolle siyana je woto ni fam suwoto wulte koye Sadio Mbalo le kanu inata ya fonye ikonni lafta Sadio Mbalo le mutala baati lafta la kafole la kafolo waye Gambia banko be kono andum fanan koye ko sonda wala le alkalon tele nalyalon no maye alyalon tele woto bi mbaydele la Sadio Mbalo na nyindayele gam kombo janneto bari lafta kumanda bankol be mbalo be la ñu fam skolo ko la lon ci kala jele seni kala mo kumanda bankol be la mol bi janne
banku o banku ala moɓi janne min nata ka maɓe ka jiɓeroke ñin fam sloko yeyde ɓendu ñaaɗile andu gañin dow ko kiɗaña ñaaɗile ni e futare fana mbita parela wona mbe kurbali mansa mala ko kurbali mansa mba tentula mba jayla baake kala nafulo bonni kake ñin e fam sloko kono fo asa yeɓi lumoy ke aytano a ñaama woto momo min loota kañum fam sloko balundi mbe tentula mbe jayla kontano yatinna mbi teddiyamunola baake mbenna marché birkama marché moolu ye mo kilimbula nata jam min mo jamɓoy so a fanan mbi janne jamɓoy mbi janne sa tentunga jay baake ɓawo MPP ko wulita dawoɗa aka wakkille ala nafulo bonde ala bitigo kon asa foñe ko alnata nga ñimma ngam fagol ma koye MPP pati o mum ɓeeletake woto jamboye mbafole ko inni mbara baake ko ɗum a wato min tawi laɓɓitigo kon o kola sena Sidi Ndiaye tentu baake kabiri lungo min nan wultan kay ko Sidi Ndiaye lafta ka fam sloponi ka kulli am dege yalla wato wata be telefono cikala aben kumandila albe nyaadila alba kala tenne se ko mbalo lafta ali e ke wole nyama alkan kumandi limballa kol kono woto altol mo fulol ni mol be ko alla mbe kontan nanu mbaake mbe fago teri ma konton na baake mi mutamsir anti naaje janne mba konton na baake mba tentula mba jayla mba fulay ko ini mbara lugo min nanga mitino ke yemi fono ya betti mandile woto mbe Gambia dingol be konton na mba fulale ko ñim fam nene trawalle la ñim fam slogo ñim MPP la bata ko na sunni marabulu ba sunyole ke mbe lolale ngaaje ko ñim fam slogo na tamandi Gambia ko fo ay Gambia bebe mbenda dawda isa fo janne mol siata janati woto al salon ko ba Gambia musol paredale man sibor nyoto ma fo fulay ma fo mandiga ma fo jola mo bele wulide ko Sadio Mbalo alama ay wati alama ñin ka foyta ñaato alama mol be kambenna na ñim banko alama alay kayro ñidi ñi assalamu alaykum wa rahmatullah baraka baki alaji Sidi Dem musidɗo amin salmini on caggal ɗum ɗo hande woni balɗe 12 lewru april comme ni no min kaalirno noon on the 12th of April wonno wonta launching of Adja Sadio Mbalo Baro Fan Club ɗum woni hande ko ɗum hawride min ɗo hande nden noon kala garɗo o miɗen ɗo walla kala garɗo ngal dental ɗo ko mbawɗa yimɓe fof miɗen ma salmina innoje mon e yettoje mon ɗum ɗo ko jiɗgal tan addi yimɓe ɗo nden noon paasi ɓe jofton haalgar ton ɗo kala ko naɗɗo wawi yiwde eɗen andi son mbi oɗon jiɗi Adja Sadio Mbalo Baro e président Baro e national people's party yimɓeɓe moɗoɓe ɗum ɗon saabu on golliri ɗum e ngal dental nden noon min weltima e argol mon tawede e ngal dental ɗo wadde gohiro ɗo e lojje ɗo Adja Sadio Mbalo Baro kala ko neɗɗo wawi wonde men masanga the chief of Brikama Note laami mon ko jaga nde woni commandement بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بجماعة مول كنتنا جماعة ميالون كو كايرو لي سيجان جماعة كايرو ما مال كنتنا تول نال كنتنا مو بي كلين نال تول فونو bari ngal konton ka konton do tamindi na banko president wala min gada alhaji Adama Baroti Cairo Balafa Tonya Hinante mi yalon ko aka bakitol tamandi aka finkintel tamandi aka dimfantangol tamandi aka dimfantangol topoto aka fuwarol balundi aka fankamal balundi aka konkotol balundi aka fentiel balundi oto mbatantula mba jayila bi ñollugola ɓe kontondiro muɗundi la fogola madame o kam min gata a jartu Sadio Mbalo Baroti
denda deputy speaker Sidi Ndiaye ngama sila mol badade kontumana ko barolo ko bijel mo bige sila badade kontumana sila be segu mbalo kontonna mi yalon ko president wala hajo wala fentala ani Sidi Ndiaye be bulli kontonna ninkita president o domati mba tentula mba jayila kabadi ya fasa ngini no mbadi fasa to oto bulli mbe tentula mbe jayila ini barum so mumi be deputy director ko prison mba kontonna mba tentula mba jayila ala ma bele jam ani high table min momo be jam sajo la ko ma jam momo be president fatari ngali tentu ngali jayi ntabiya mo banna manna mo so tentu barana mo so nana ta abe sirin jam siraga sama bigan sajo salo ko ban nintana ta bay eta ti jam ban ta ta son tan ta be no ka de ngey konto isa kala mo do jam badi wono gambian kono balik jamaro min fola ni musolu min ya lady sadio mbaro muta kafo badi ka kafo nyillo fans club o nyinna jarta kele banko kam musolu nyenta nyinna kela musolu president o yal kanule president o muso yal kanu ali fane president o muso kanu wuro la gasiya patiyol min be kanala e be ngina nyini ke ma sotono ni manka kafum patiti de ala ngata ngata rasululo la ngata ngata rastangola nga motojo e be ga be ke fende fo teleri nyimo o potente nyinde ndo be ka teleri mo nyimi bolo hayran farin jana mano dor le bije bende kino le bije ka dete fe fango janka nyanda e sele suko nyim patiyo mo le oto gambia musolu men min folali ala nga bulana president onoma president marobo do ko la gambia kono halle mi ye nyaabe di nyaama do ko jelale nali television ole jibe ale mobile kono jibe do ko me keri nyaaba lale dia mo la gasiya bar tonya o mu kelin dorne man nga kebale kuma kelin nafo e ko ni e samoja abe kudu ndi mo to monna ko jobo la jolo min jobo ma jolo ma sama kudu ndi mo to monna ba ata to monna no president baro mu jobo la a jolom sama ya dum sama mo kola minangon ya dum minangon kola sulawle ya dum sulawle kola pada paro ya dum pada paro kola bali ya dum sajiol ya dum selang kami badu ko ala ko president baro le man sanyon tangolum ala muta gambian kolu menyum folali kabirim PPP wato kabirim jawara la wato fombe president la wato president jamel wato kono fonna dum president baro kono meni be gambia ni president yala jamal na sita yala fanya ba jamal na kada yala meni be ni kelenti jam min kada yala ngade be la kama ngana sama na mulime nyinna minna wala ke president jawara tata kama begnari ya samana ya ke president faman ko la nyama ba siri jaman ko la nyama ba ya jame coup d'état lagi bo coup d'état mo la tara kamé ka ko no tara nyaba ya sini ko do nyaba je coup d'état ke ya ke president mo me ngila ka ke lagi faman ko la nyama president baro karisaba ala ke president min ka ngina la fo di da temba ngum man sela nim president baro bo di min ka ngini wolinte man ngila min no le be ke lagi andum president baro bo de mangungan sangitan saba sangitan nana abe gambia sambaka namandiya miye ba tay da senegal ndolma president baro lage abe toñala kan abe toñala fasa kan hasidolu walla ba fal mo president baro bara mo kendo abe be president lo buloko gambia wiu baro ala fo wiu baro ala fo wiu baro ala fo wiu sadio mbalo ala fo wiu sadio mbalo ala fo wiu gambia 2026 dabalamu 2026 dabalamu 2026 dabalamu mamma moyde 2026 dabalamu barolo mo jama sama Apara sebagai di Islami mundur jana beri kamu la sebu ye kon to babe ilawo
kuma kamonda sai na diamla ko mi bina na taka diamla tala dron pro jarol fanasi sumunno wala ko jumati wala ko honorable Seku Bano ala fukulola honorable Seku Bano Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mi salmini ha excellency Lady Sadio Mbalo Baro mo gandananta hande ko kanko fans club makko watte do launch be ha excellency Lady Sadio Mbalo Baro kontonna me yalon ko bi ala fans club ibe wole launch kan bi mol be contenta e amen folo janimbe nadiamo sadla fonga sedi dem konton me yalon ko atene mu kafo nyin na famati anin nene tarawale me yalon ko atene mu kafo nyin na famati mbe kontonna mbe tentula mbe jalla wokola nga sefo mondo jata konto lafta altol be men mabeta jan dugare ale sefo konton ale bulo kotiae ala loyalty to His Excellency President Adama Barrow. Gambia bi moti jam men yalon ko throughout the Gambia aketa sefo ti bang aketa alkalo ti bang aketa minister ti bang aketa advisor ti bang men la loyalty tambita modno jata iso ko no jambi modno jata buka hesitate abuka bata abuka malu pour kallo watu President Adama Barrow la kolo abala kodo bondila abala sondomo sacrifice la apareta anything na for President Adama Barrow wala tinna bi ko janni folo mbe kacha kumfala fo nga tentu nga jay amen executive members mbal konton na bak wokola mba itandila la ko you have done the right thing pour que Her Excellency Lady Sadio Mbalo tombong ka fans club dadai ala nimba President, any leader in the world, ni alia moiko leader, a strong leader. I musole soto melialon ko they are strong ladies. Wolemu people like Her Excellency Lady Sadio. Gambian olbeya lon ko Sadio Mbalo ala sobeya. Gambian olbeya lon Sadio Mbalo la honesty, ala integrity, ala respect. I mean soto musol kewol dindingol lutangol ay woto woman mo kumpa throughout dan for diaspora aliaje kafid atata New York Gambian dingol men bije e bunya men ka because a respect men soto ato modum respect itele ka di ifama ni dindingo respect abe respect la ni muso respect muso jimbe respect ni harma ding respect ni ya bunya abe bunya la abe horma adu ni ye wala ko wala tinna ko al mammi mistake di Her Excellency Sadio Mbalo la fans club pour ka tombong ka ke ala executive. Let me tell you that koina to kato mo jamale lafta ñiño alenen kete mo jamale kili ka fonne ko ndol fana sate nangam ndol fana lafta pour que Sadio Mbalo muta ka fans club dadaay ala ke altoria lodbi mbal yamar la menna wala mo ñinti ko from koyna to katon mol bi je me yalon ko ibe pareri
pour que ha excellency support ka president adama baro support adun ni ale nyim fans club bambandi ale MPP bambandi MPP tonya party oli badi party ni ay mol soto ay associational soto melialon ko wole ka party ni bambandi pour que tara party auto dolbe party auto MPP altol melialon ko albeni associational like President Adama Barrow fans club Sadio Mbalo fans club dolbe party auto almantara je bari altol le bambanta wol in the party so for no jang because of your commitment because of Allah sacrifice Allah loyalty to His Excellency President Adama Barrow mbali yaman la menna alkana silam Gambia belongs to every Gambian alkana silam hani mo kilina President Adama Barrow kabin abe lokan everybody knows Masakunda member in Bangkok Todo but Allah life the sacrifice in 2016 Mojama bijam me yaran ko indi Gambia bi melbe President Adama Barrow kajafikan melba criticize kanu wo wato iman hani pour que president o membi danu pour ka criticize so ni alle wo leader sodo bi altolle be President Adama Barrow koma alkana silang alkana malu you have done the right thing molbe development je molbe Cairo je silol nata kurangol nata lobitanol nata university nata albe malu na mudi you have the president modol bidamme yalon ko bi il lafta ke la president but yamuneke gam what contribution Juma, menke Gambia. Ita dila. They cannot show anything. But President Adama Barrow, within 8 years, I met Doku. 50 years back, Muhammad Doku in Bangkok. We can say that, we can testify that Silolia Idandi, Lobitanolia Idandi, Kurangolia Idandi, Salolia Idandi, University Olia Idandi. Barolia Doku. Santemba moy kan dolbe wuli kan ka foko silo market development ni silo market development muna mu development ni tata America ni ya moy America o Germany o France silo le atina silo sotota dawoda sato sitoto noje adu baro e wole data in this country. So melka criticize ka foko barobe silol dada kan silol manke development wo mando wo manke kumati wo mukuma kensen President Adama Barrow le munna candidate President Adama Barrow is your candidate 2026 adu ni ala konta ay menke in 2021 whatever tammi gamenol ma hakil kula todo diamol al Canada ko nyin diamu kensema molbe diamola be diamu kensemola ta foko barote lola ni baro lota molba bondina wo mu kuma kensede Gambianol majority of them will be feeling will be batukan pour 2026 na e karto dial wala mu tonya ntata dulal beto ko ngato kato mol kamem fonne wala mu nyinti ko ali si ali tempo Dr. Diamula, but 2026 le batukan na karto di barola I continue. Anu panang after that, and it's 2031 ni barolota be karto di la. Mole wole ko. Muna atinna molbe karto faila. Muna atinna what is the essence of democracy? Democracy is the essence. Wona mu nyinti ko improve. Adum Barrow e woke. Respect for human rights, Barrow e woke. Freedom of the media, Barrow e woke. Freedom of association, section 25 of the Constitution, Barrow e woke. So time, more left the money. Ya jambe karto file ninno.
ma karto fay drong because of the karto fay kan no mbe karto fay kan pour nga silol soto mbe karto fay kan pour na living condition na improve nga kurangol soto nga jiwol soto nga university ol soto nga freedom of association soto baro ya nati tay munamu there is no reason ka foko mol te karto fayla baro mol ye wolon melba criticize kan because it all fire lonko Gambianol me jube Gambianol me consider iman respect soto iman horma soto wala ati that's the fact wala mutona so mol men nata jam me yalon ko yelat ibota dulal jamol to mbal kontonna mbal tentula alla na jam foko pare farambe honorable minister kontonna ani di first family me yalon ko nata tan yela doko fula nata fuka mabe jam mbe kontonna mbe tentula also na sister me yalon ko koma the heavy delegation ani men nata from tujeren mbal nimbara mbal tentula ani mobel ala barka ala so ko thank you honorable Sekou Balo atele mo political advisory kami ay ko me pudal ko bidi bade wonu man kabito lafati amala le salala ni ngatra honorable Lusana Bijal deputy political advisor honorable Lusana okay sai mbe même ko man nga sai wone mo honorable CBSK deputy speaker of the national assembly badere mandina sai Jali Sabari maa ngi nuyu Her Excellency Madame Sadio Mbalo Barrow di nuyu Special Political Advisor to His Excellency the President Honorable Sekou Balo di Honorable Minister bi nga xam ne moo yore wàllum àll gi ak garab yi and what else the wildlife the Honorable Royhi John Manjang maa ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax maa ngi nuyu President Magam ak famille bi yëpp di Honorable Bulli Baro ak famille bi yëpp maa ngi leen a nuyu di leen gërëm ki nga xam ne mooy special advisor National Assembly matters to the President the Honorable Tamsir Ann maa ngi ko gërëm di ko sant di nuyu ki nga xam ne mooy rakki President suma jabar la may daalin Maymuna Korka Baro maa ngi la nuyu daalin maa ngi nuyu suma tooma Papi Lady Sadio Mbalo Baro Fans Club di Alhaji Sidi Dem moom mooy président ni Tabital Fulagu be pare ko xam ne soppe président Adama Barrow la soppe National People's Party maa ngi ko gërëm di nuyu ki nga xam ne mooy seen advisor di suma xarit président Adama Barrow founding member of the National People's Party the Chief Alhaji Mondo Jatta suma xarit maa ngi nuyu National Executive Members UNPP yu fi nekk yëpp gis naa fi PS Samate Mama ang fi Onjay ang fi ak ñu toog gannaaw famille Lady Sadio bi ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Tujereng yaayam bu ndaw ak ñoom yëpp maa ngi leen a nuyu ak ñu jógee ko Mankamankounda President Lady Sadio Mbalo Fans Club di Nene Traoré ak seen yaay di Awa Bah ak the entire executive of that committee recognize na fa ñi nga xam ne tamit dañ bokk ci executive committee bi ku mel ni Mamadou Cham ku mel ni Mr Saho seen piaro bi
ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ invite pour ñëw fekkee luncheon bi fii si tuuri Her Excellency Lady Sadio Mballo Barrow suñ comité képp koo xam ne yaa ngi fi kilifa nga mbaxana boo fi toogee képp koo xam ne yaa ngi si structure National People's Party moo xam constituency bu nekk o ward bu nekk o dëkk bu nekk maa ngi leen a nuyu suñ sécurité protocole yi tamit Binta mu ngi fi ak kiimam bi media bi moo xam NPP media social media mainstream media jërë ngeen jëf kontaan nañ trop pour nekk fii tey si tuuri président Adama Barrow ñun suñ tuur kontaan nañ trop si ñi nga xam ne dañ decide pour organise a fans club tuddee ko ki nga xam ne mooy suñ jabar di Excellency Lady Sadio Mballo Barrow lii li ngeen def nii kontaan nañ si trop tuddee ngeen ku jara tuddee fans club si ñaari fànn benn jabari président bi moom jabari président la ñaareel koo xam ne ku tey la ku am teggin la ku am yar la ku respect doomu aadama kon ñun as a party ak tamit ñun ñi nga xam ne ñooy jëkkëram ak tamit président Adama Barrow ñu ngi leen a delloo njukkal di leen wax ne kontaan nañ trop dinañ leen jàppale dinañ liggéey ak yéen kon si di dem di leen wax ne objectif bi pour form fans club bi throughout the country yéen de da ngeen pare pour dimbale ñu ñun ñi nga xam ne ñoo amee lenge ñooy nguur gi président Barrow and the National People's Party di leen wax ne na ngeen ko sos koy na bekaato te ngeen ñëw liggéey ak ñun moo xam di NPP ak nguuri président Adama Barrow ñun de as a party and as a government président Barrow mébétam mooy ne pour gis ne Gambia toon na ko into a city state mooy ne ku fu waay mun di nekk moo xam a hamlet or a village or a city or a town ñu jox leen courant jox leen ndox jox leen yoon jox leen jànga jox leen wergu-yaram jox leen li nga xam ne mooy koom-koom yewenal koom-koomi réew mi loolu mooy turn this country into a city state loolu la président Barrow promise Gambian si te loolu la nekk di dox jéego yooyu ñun duñ ko mun a def alone without the support of the Gambian people kon yéen ñi nga xam ne yéen ay fans club Lady Sadio Mballo Barrow yéen ñëw ngeen pour delloo njukkal président Barrow ñëw ngeen pour gërëm Lady Sadio ñëw ngeen pour apprécier li nga xam ne behavior attitude discipline ak also the composure of Her Excellency Lady Sadio Mballo Barrow kon ñun kontaan nañ di leen wax ne promise bi président Barrow promise Gambian si te loolu ngeen gis mu doy leen jabaram doy leen ñëw pour bokk ak ñun liggéey réew mi danañ continuer loolu kon kontaan nañ trop pour ñëw fii tey di leen yégal ne président Barrow mu ne wax na jabaram ne su ñëwee mu nuyu leen wax leen ne lii de kontaan noon na waaye gën naa kontaan nit suy liggéey nga ñëw ne ko ne kontaan nañ ñu ngeen ñëw botu sa gannaaw pour liggéey ak yéen fu may daaneele suma kaddu di oo groupe bi ngeen oo ñëpp boot ñëpp président Barrow ak Lady Sadio Mballo Barrow mut na yaay mut nañ président mut nañ first family te dinañ leen teete gis naa fi tamit ñoo xam ne ñu ñëw léegi gis naa fi ambassadeur at large Passeni Badji moom tamit si national executive member bu APRC léegi la dugga si suma xarit Jam Oy So dégg naa ñu ngi ko doon tudda fii am na lum def am na ñoo xam ne tamit support nañ leen
si li nga xam ne si biti ak lu feeñ ñoom yëpp ku nekk rek wax nañu support bi nga def waaye tamit man sa groupali ñu ngi ko gërëm di ko santa ak ñeneen ñoo xam ne jël nañ seen alal def ko si event bi moo xam pour ngeen jënda ndox o isaay toogu or make this event a success koo xam ne rek support na ko kontaan nañ di leen gërëm yal na leen yàlla fay xariti First Lady ak xariti Lady Sadio Mballo Barrow ñu ngi fi Lady Sadio am nañu invite Karanta Jaabi mu ngi fi ki nga xam ne tamit jabari honorable minister Moussa Dramé di anti Ami Tall mbak la kalifa la si président Barrow kalifa la si Lady Sadio Mballo moom tamit mu ngi fi dafa ñëw pour support Excellency kon ñu ngi laa gërëm Excellency Lady Sadio Mballo ita muru ita sugu dox ndanka wax ndanka dal ndanka jërëjëf thank you jërëjëf Sidi Esni Ndiaye jërëjëf thank you so much Deputy Speaker of the House léegi li ñu def rek mooy ne am nañ fi président bu ñu war a jox waa Excellency Madame Sadio Mballo Barrow Néné Traoré ak exécutif am danañ leen oo ñu ñëw def présentation boobu noonu balaa ñu continuer waxtaan bi may leen gaay yi loxo na wadi part slopo presentation ko be bodi wonde do Néné Traoré exécutif makko ko dum to be bodi addude do be dotta ha Excellency Madame Sadio Mballo Barrow part slopo yene makko makko exécutif Néné Traoré Mohamed Mbalo da awaba Néné Traoré Mohamed Mbalo da awaba Jagu Dumbuya Mohamed Cham, please. Abdoulaye Ballo. Alright, saya ikana presentation banyak. President Kiliwaji, mana bukan konferensi wajib. Excellency President of the Republic of the Gambia and Commander in Chief of the Gambia Forces. Ikana wala President Obi Honorable CSA. On behalf of the President, Mama President
On behalf of His Excellency President Adama Barrow, Alhaji Bulli Barrow, Ibara Prince Onyingi Lawala, the Hadi Onyingi Lawala. Please, cameraman, please, come on with your video. Excellency, the Second Lady of the Republic of the Gambia, Ajaratu Sadio Balo Barrow. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. The executive members, the executive members, saya asisten pemerintahan oleh agensi. Okay. Give the konakene, mereka wanita wanita mati. Maimuna Sayang, Deputy President. Kita juga ni aku jusko. The Chief Islamic Consulate of Mandela, Sidi Islamic President. Please, Jali, Korada Mandi, please, Asalada Mandi, Islamic Consulate, Sidi Dem, Maimuna Sayang, the Deputy President of the Capital. Ali Sokola, please. Wale kana President Islamic Consulate. Johnny,
Freestyle, Jadi, freestyle. Freestyle, please, 2 minutes. Jadi, please, you'll be at 2 minutes, but 2 minutes. Jadi, 2 minutes, please, let's 2 minutes, please. Freestyle, freestyle. Warna jadi manta tamit mo ngi fi ak jam dal buri tamit ñew nañ fi. Freestyle 2 minutes, please. Ini
Abaraka Aja Mama Koma, Deputy Women Mobilizer, Cardiff Municipal Council, Araso Burola, another delegation from Aliso Burola. Thank you. Aliso Burola. Her Excellency Madam Sadio Balo Baro Fans Club. Hanikabi Nema Su Market Vendors Association. Wole Belori Teng. Ila chairman wole mo Maimuna Haidarati wole be lori teng ini la pana Nema Su Market Vendors Association ito le be lori teng Aja Sadio juru moy la fan sol leti media lumbo wole be Nema Su Market Vendors ila cha pasinto ya la mengeta Maimuna Haidarati ila vice chairman wole mo Mariama Dahoti and the secretary wole mo Madi Sorti ila PRO wole mo Sadio Sizeti wole la ado association do mo Honorable Sidi Honorable Speaker the Association of Women Alcoholics Nema Kunku Vendors. Kote Jambul Faye pour la Association Fana Ibebe Mabere Ndande. Ibebe Fana Laka Aja Sadio Balo Baro Girale. Thank you. So we allow Abdullah Imaro to do a little bit presentation here. Media House Membijang, starting from our national TV, GRTS, SARS TV, and Funde TV. They are logo the program on intake and the live streaming. We all want to hear that. Laugh on that and they have no knowledge. They are logo you are better than. The legend, so committee wala fans club wala koy kodani bag follow kaidan ni ko hadamu Sehu Bag presidential advisor alim ni nana wala ajele kodana bag Balabana Family Association the executive leader ifuna so they gonna condemn the Kalabag. Lamika MPP National Mobilizer or campaign manager. After admin manager, alhamdulillah, only I really appreciate it. Now for Tata. Wolfana Mijale, Gondanda Kala, Amitao, Awasao, Alai Isa Sao, Jenama So,
Councilor Wuli is wafana ni nada wili ya piseni. Alifana bua sei. Yalon ko wala central bangla governor wafana ni nada alhamdulillah kuno ko we appreciate it so much. So welcome aside Sula Piaro I program will continue. Inshallah. Thank you. Abdoulaye Balo, thank you so much. Chico, Osasun Media, Osasun Ali, the funds from officers, Ali, the funds from officers, Ali, saya menjalur yang kumandira menemukan Kadijau ni, please Kadijau, study material. Kadijau. Kameraman, Alfonso Marco, please. Media la pasal kontrol dengan media yang kiate saat ini, Ulber TV, National People Society, NPP Media and Communication, mengenai jambi kanai program ini cover. Malbi kontrol nala kata kola, bahwa dia mengalah perangkat limbah. Mereka jambi mampu membuat dunia orang lebih ada sendiri yang.
Media House Almajang, dari Sadoni, Juminatan Kalau Sekolah, please Media House only. Please, Media Houses. Media Houses, please come closer. Ariana Talolta, please, Media House only. Alkatananja Media House will begin. Please Alkatananja Aisanea Aidanta Aidanja. Thank you. Then Osas please. Osas please. Nema Bengus, Nema Boragir, Assassin, please. Pick Taria, please. Nema Su Maget Bengus. Thank you. Nema Su Maget Bengus. Allah Barakapagi. Thank you. Assassin, Assassin. Osas, please. Osas. Osas, please. Hello, please. Osas. Jongo. Good. First time is a record. No problem. Please. So, how can we go to Exactly. More than chabo fita please. Ina yung mga chabo ni. Ang nakuha ni si chabi mo ron. More than mga hamne for the chabi mo to. Please. Ganito ko feel si podium ni. Wali chabi mo ron na yun do. Joni mo ni mo da ondor mo ni. Meron ko lang ni. Fulgen Movement Association Kobigai Aja Sadio de Latino Gile 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 Magisa Sinum Megari no o program no
for the Movement Association President Antewoni Aliou Gamtel. Boke bi dungo kelane be boke bi dungo please Ali Fulbe Movement Association Ali Sobroda be mabiri jannabi. Aja sajo di wolle mo ila ran abini program lo be jago me ko mandi na jari manda kuyate. Jari manda kuyate. Jari manda be dawda kata nanja jari manda ni Be fast. Sorry, bro, da nga jóge foofu rek. Yeah. Manako Sadio ngi noonu yow boo xewlee ñëppay ñëw ñaareel xaritu jëkkëram xoolal Sadio ne bu leen ana loxo yi Sadio ne bu leen you talk. Please, my lady, you put it on the talk. Thank you. Jalimanda, please. Jalimanda.
Aja Sadio Balo Baro muso fana dɔ bi jɛ k'a fɔ ne ye ko Aja Far Saba Far Sise
di corona nyamina de ila France ko ko do di ya ko de sabata ni ala de ke so na ko so de lorinte ker ka ti nyamina ra ker ka ti nyamina ko awol to kana ma di be ko ni te so ba ko to ma ke ka ti to ko na ga to ka ni ko dinda ja di fa ba ba na ba de dina girim di wa sa France ko di so ngay ko nyamina ko fe ni kontaan ni foog naa ne dañuy saa yëngu ba bu nekk si biir dañuy wax sa bokkal la sa baax a baax pour gën a leen sant leen bu baax jërëjëf incha allah thank you so much. Saa yi Modou dafa mel na wala bi ñu ko suufi la ka ko andu elifa ku sore bi jam mi yaalum ko adibul bi jam al kafu dibul bi jam man la fi Moriya say imamu yi ala tamis min dina mono so please momo be lori jam please ben be lori dukare ngandani arsira wata alisi lingale amani nangi media personal arsira wata alisi because sira won be dula dito kisaje arsa moyno na elfa bina ko ko min fola dingoli ala France ko ko no be ni mo botali bitu ni jarol be continue nale fo jani fano be kala be dala jani di mo kana sayde say be nekala wala be yente ko be commandiro kala Her Excellency the Second Lady of the Republic of the Gambia and Commander Asiwa the Second Lady of the Republic of the Gambia Aja Sadio Baro ala subrano Her Excellency Maja Sadio Baro aku muni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Omi ande kamu buai bi ubiat kuat buai bi tak kena ada foto di hak pada tum samra weltare ko hidi ko kan